konfliktet, përplasjet mes qytetërime fillojnë në vetdijet e njerëzve. Andaj, sa njerëzimi harxhon për mjetet caktuara, thot më mirë të investojmë në vetdijet e njerëzve që aty të parandalohen proceset e konflikteve, por konflikti është një realitet edhe unë pajtohem edhe me ato që ju referuat. Në këto rrethana, do të jemi të vetëdijshëm, interpretimi fetar nuk është më vetë feja. Јас верувам дека особено последниве 2 децении ние се чувствуваме дека, па ќе речем, тој период во кој што траумите се се уште активни е зад нас. Барем јас тоа така го доживувам. Имам чувство дека повеќето од нас сакаат да градат заедничко општество и му се радуваат на другиот. Feja dhe drejtësia tranzicionale. Në këtë epizod të radhës të Ballkan Perspektiv do të flasim me profesorin universitar dhe teologun Musa Musaj për të parë konceptet e drejtësisë tranzicionale dhe fesë, pavarësisht se duken si dy koncepte komplet të ndryshme, kanë pika shumë të forta lidhje me njëra tjetrën. Ndërsa në pjesën e dytë, kolegja Kristina Atovska do të bisedoj edhe me përfaqësues të tjerë dhe mysafir për të parë perspektivën apo pikpamjen e krishterë. Tani, profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Do të flasim për një temë që me sa diskutuam në fillim e kishit me goxha pasion për ta elaboruar. Sa ndikon feja në rikthimin apo në vendosjen e paqes mes popujve të cilët kanë përjetuar pasoja të konflikteve apo të luftrave? Le të themi, sa ndihmon feja që njerëzit të vetëdijsohen dhe të përgatiten qoftë edhe psiqikisht dhe të falin palën tjetër? Pajtoheni me faktin se atë që e përmendim ne paqe, në radhë të parë vetë besimi, që është komponenta kryesore, dimensioni kryesor i religiozitetit, është i përqendruar në atë pjesën e paqes shpirtërore që njeriu e arrin në kuptimin e qetësimit të tij, në kuptimin e pastrimit të dilemave, në kuptimin e shmangjes së pavërtetësive. E tash diçka që feja e ndërton në mënyrë paqësore brenda në botën e brendshme të njeriut. Kur flas botën e brendshme kam për qëllim emocionet, vetdijen, apo ideet, konceptet, trurin e tij. Edhe në krejt këto përmasa vendosja e paqes, do të thënë e pajtueshmërisë së tij me ato që ka sheh në univers, me ato që ka sheh në jetën shoqërore, nuk do kishte kuptim nëse feja, do të thënë vetë religioni, të njëjtat vlera të kësaj paqeje shpirtërore të cilën e vendosën mbi individin, sepse feja fillon me individin, nuk është ato që e edukon e ka përballë ose bashkëbisedues të saj e ka njeriun. E tash ky bashkëbisedim me njeriun fillon me ndërtimin e botës shpirtërore të tij, e njëjta për të reflektuar tek jeta shoqërore. Sepse nuk mund të imagjinohet nëse një fe e cila bazohet në mosvrasje, në mosdëmtime edhe më të vogla të tjetrit, në respektimin e krejt kësaj, edhe tani të ndërlidhet ndonjë segmenti kësaj vlere fetare me diçka që do ketë të bëjë me dhunën, që do ketë të bëjë me agresivitetin, që do ketë të bëjë me veprimin instiktiv, sepse fundja, dhuna, agresiviteti është reflektimi i botës instiktive të njeriut, asaj pjesës së pavetëdijshme të tij. Dhe kjo pjesë e pavetëdijshme, në momentin që aktivizohet amigdala, pjesët e trurit, e keni parasysh nuk do të hyj shumë në atë segmentin psikologjik profesional, por e kam për qëllim që nuk mund të imagjinohet besimin në Zot, edhe e njëjta pastaj të identifikohet me dhunë, e keni parasysh, do të thënë me diçka që është në jo përputhshmëri dhe në jo proporcionalitet me komponentat dhe vlerat njerëzore ose po themi vlerat mbi të drejtën, që ne kur flasëm për Zotin, në radhë të parë flasim se ajo është drejtësi absolute. Po, sa rol luajnë komunitetet fetare ndoshta, sepse e dim se sa impakt kanë edhe klerikët përmes le të themi daljeve të tyre publike, duke folur për çështje të caktuara dhe sa ndikim kanë tek popullata.
mendoni se gjatë këtyre viteve, le të fokusohemi për shembull tek konflikti që kishte Maqedonia në vitin 2001. Klerikët fetar e kanë luajtur rolin e tyre ndoshta që t'i përcjellin mesazhin popullatës që duhet bërë një paqe me të kaluarën dhe duhet parë drejt së ardhmes. Për mendimin tim, në momentet, e dini si është kjo. Për shembull, në konventën e kombeve të bashkuara, është shkruar një postulat që mua më pëlqen, thotë. Konfliktet, përplasjet mes qytetërimeve fillojnë në vetdijet e njerëzve. Andaj, sa njerëzimi harxhon për mjete të caktuara, thotë më mirë të investojmë në vetdijet e njerëzve që aty të parandalohen proceset e konflikteve, por konflikti është një realitet edhe unë pajtohem edhe me ato që ju referuat. Në këto rrethana, do të jemi të vetëdijshëm, interpretimi fetar nuk është më vetë feja. Këto koncepte është mirë që njerëzit t'i dallojnë. Le t'ju elaborojmë pak më detajisht. Një parim, po e themi fetar, i bazuar mbi të drejtën, mbi respektimin reciprok të njërës palë tek tjetra. Apo sepse ne flasëm për kondita, për regula strikte, ku ndalohet, mos themi, ndalohet vrasja e të pafajshmeve, jo të kyqurve në luft, jo të kyqurve në përbeteja, pleqërve, fëmijëve, grave, e keni parasysh? Po, kategorive që janë më të mos flasëm për dëmtimet e objekteve sakrale, ose objekteve fetare. Por që ka ndodhur, duhet ta pranojmë se ka ndodhur shumë. E tash, kjo pjesë është ajo që reflektohet prej mënyrës së të menduarit ose të kuptuarit të fesë. Nuk është vetë feja ajo që mund ta promovoj, se nuk do kishte kuptim. Apo feja nëse promovon besimin në një Zot dhe i thirrë njerëzit në një lloj unifikimi të besimit, plus procesin e besimit e fillon me postulatin kryesor se nuk ka detyrim në fe, atëherë për mendimin tim këtu përfundojnë gjërat. Por shoqëritë janë ato që ndërtojnë, po e themi, komunitete fetare, institucione të ndryshme religjioze, e tani në këto institucione të ndryshme religjioze, kur ndërhyjnë edhe elementet, po e themi, të identitetit. Apo, po e themi, identitetet kombëtare, identitetet, po e themi, bëhet pak më komplikuar në ato raste. Edhe në ato situata, pa diskutim që futen ato garimet, futen ato, si të themi, fërkimet, mes kulturave, mes komuniteteve, edhe në këto rrethana mendoj që në të shumtën e rasteve ndryshon ai perceptimi i tërësishëm i asaj se çfarë realisht vlerash promovon një religjion i caktuar. Për mendimin tim, do të thënë nëse tash flasëm për besimin ton fetar ose islamin. Mund të fokusohemi lirisht në pjesën e islamit, sepse në pjesën e dytë do të jetë krishterimi. Ky koncept është i këtili definuar. Madje ne këto modele, po e themi, i kemi tek shëmbëltyra e njerëzimit, do të thënë vetë profeti jon, që ka vendos në mënyrë paqësore qytetin ose qytet-shtetin në Medinë që e ka bërë në ato raste, nuk ka pas të krishter, ka pas hebrej, po me hebrejt e ka bërë atë marrëveshje. Edhe i ka ndarë të drejtat e secilit tregu, e keni parasysh, do të thënë, liria e tregut, liria e tregtimit, do të thënë lirit fetare, do të thënë këto kanë qenë të njohura. Mund të themi se nëse kthehemi sheku i pas, drejtësia tranzicionale le ta quajmë, edhe pse ndoshta koncepti mund të ketë ndryshuar paksa me kalimin e viteve dhe kohës, dhe feja kanë ecur krah njëra tjetrës. Po për mendimin tim, do të thënë për atë them, tash nëse ne të drejtat e para ose marrëveshjet e para i llogaritim këto një ndër ato kushtetuta, po e themi, të para, njihet edhe kushtetuta e Medinës si koncept, e cila prej 52 pikëve, madje thuhet shumë qartë, 27 pikë kanë pas të bëjnë me të drejtat e hebrejve, 25 kanë pas të bëjnë me të drejtat e muslimanëve ose besimtarëve që jetojnë në ato hapësira. E tash, në këto relacione, si kanë ndryshuar shoqëritë, apo me kalimin e kohës, tranzicionet që kanë ndodhur në ato shoqëri, dinamikat e si të themi, atyre koncepteve që ndoshta ndonjëherë janë dukur më të konservuara. Apo? Sepse kjo është më çështje e botkuptimit edhe çështje e mënyrës së të kuptuarit të një postulati, po e themi. Nëse ne themi që e drejta
konceptit islamik në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet ndërkombëtare, me të drejtat e njerit, me ato fillon mbi bazamentin e ndërtuar kuranor, apo revelatën, shpalljen, siç është Kurani, atëherë për mendimin tim këto pjesë ose kanë ndryshuar në diskursin me të cilin është ndërtuar interpretimi, dhe ai interpretim ka rezultuar me këto, po e themi tash, realitetet, ose nuk e di, historikisht, apo nuk do të thirrem shumë, sepse me vokacion nuk jam historian, po edhe nuk jam kështu njeri që e njoh në esencë ose në thelb problematikën e të drejtave në tërsi, po e them, ose sistemeve juridike. Megjithatë, këto janë shumë të qarta, janë për dikë që ka një njohuri bazike mbi fen, mbi religionin, nuk ka dyshim se mund të flas me lirinë më të madhe se si duhet parë këtë çështje. Madje, apo nëse ne flasim për vlerat fetare, atëherë do të ditur edhe këtë që vlerat fetare thirren në falje. Do të thënë, aty për shembull, nëse e merrni mënyrën se si është interpretuar në dhjatën e vjetër. Në dhjatën e vjetër ka qenë parimi sy për sy, hund për hund, vesh për vesh, dorë për dorë, apo? Pastaj vjen koncepti i krishter përmes dhjatës së re, edhe aty thuhet se apo është ajo vlera e Isait në të kuptimin që i thonë Jezu Krishtit, apo nëse dikush të bie në njërën anë të faqes, ktheja edhe anën tjetër, e cila në çka transformohet? Transformohet përmes besimit ose vlerave tona fetare që unë ashtu e shoh. Çfarë thot? Aty thot, nëse dikush të ka bërë dëm, të ka bërë keq, të ka bërë padrejtësi, kthehu bëj një të mirë. Sa e zbatojmë ne si popuj të Ballkanit? Si funksionojmë ne? Si popuj të Ballkanit? E tash njerëzit atë që e reflektojnë në jetën e tyre shoqërore dhe në organizimin e jetës shoqërore, duke u thirrë ndonjëherë edhe në të drejtën apo në konceptet fetare, kjo nuk do të thotë se është ajo çfarë promovon besimi. E keni parasysh? Do të thënë, unë duhet të përqendrohem te këto pika për arsye se mendoj që në të shumta në rasteve, në shumë rrethana të caktuara, jo vetëm që ka pas interpretime, po e themi të njëanshme, subjektive, ose jo të parazvlefshme, ose jo edhe të ekuilibruara. Që të mos ju vendos juve në pozitë për ta thënë diçka të tillë, po e ngrej unë si ndoshta si pyetje. Kemi parë që ndoshta politika e përdor shpesh, le të themi, fen apo institucionin e fes për të menaxhuar me njerëzit edhe për t'i drejtuar nga ajo kaqe ku duhet, sepse kemi qenë dëshmitar që politika disa herë i udhëzon njerëzit paksa larg faljes dhe paksa më tej asaj ndjenjës etnike dhe patriotike, sidomos para proceseve zgjedhore. Pajtohem atë, do të thënë, edhe pse nëse e marrim ne Maqedonia e Veriut, do të thonë shtetin ne ku jetojmë, apo është i bazuar mbi bazën e një koncepti francez sekularizëm, që i themi ne. Apo në sekularizëm çfarë ka princip? Principi është çdo gjë që ka të bëjë me religionin do të jetë ndarë. Por ju nuk mund ta ndani, apo ju nuk mund ta ndani të jetuarit me të. Sepse ne kemi situata, për shembull, atë i bie që një kryeministër nuk guxon të shkojë në ndonjë vizitë të ndonjë ceremonie religjioze. Keni parasysh? Por, do të thënë, ky lloj i kombinimit është bërë si rezultati ndjenjave, si rezultati përvojave, si rezultati shkallës së religiozitetit, koncepteve konservator, ose po e themi liberal, ose demokrat. Keni parasysh, do të thënë, në këto rrethana mendoj që gjërat kanë evoluar, kushtimisht por fenomenet flas, do të mos keq kuptohemi për evoluimin si koncept, kanë evoluar varësisht shtetit sa ka qenë i prirur për t'i përdorur në vija të caktuara. Apo, do të thënë, një postulat fetar për ta përdorur për një përfitim të caktuar e elektorati. Nuk e përjashtoj si mundësi, por kjo nuk ka të bëj me vetë religionin. Unë atë që duhet ta specifikoj. Religioni është shumë diçka më e brendshme, më ezoterike. Ezoterizmi është thellësi, brendia e një koncepti. Ndërsa
Egzoterizmin këtë që e shfaqin njerëzit, aty mo nuk ka mund përgjithësi për të forë, po, shumë e drejtë. Edhe kjo mund të jetë në nivelet individuale. Jo rasisht, për shembull unë thirrem tash mos e keq kuptojmë. Do të thënë është William Jamesi, një psikolog, i cili ka një vepër të tij kryesore, dhe ai është psikolog, edhe njihet si fenomenologjist, por e ka the varieties of religious experiences, dhe ne ka një varietatet ose llojshmëritë e religiozitetit në jetën e njerëzve. Dhe ai ka përmendur se kemi religion, religiozitet individuale dhe religiozitet institucional. Edhe ai reflektohet se religioziteti institucional është ai që mund të keq përdoret, mund të abuzohet, keni parasysh në interpretime. Ajo çfarë mund të jetë thelbësore dhe esenciale është religioziteti individual. Sepse një individ në momentin që ndërmerr një veprim të caktuar apo gjendet përballë, le të themi, një momenti kur duhet të fal dikënd, është thjesht shpirtërore, ti e ndjen nëse don ta falësh. Dhe feja, në momentin kur je besimtar, feja të udhëzon drejt asaj që ti duhet të falësh. Jo rastisht përmenda, sepse në kuptimin e të drejtës islame nuk ka, do thot, procesi hakmarrjes, kushtimisht po e them. Apo ose procesi i asaj shpagimit. Do të kishte qenë me shpagime, ju e dini profetit kur i kanë bërë për drejtsinë edhe dikush e ka shkelur kështu edhe fizikisht po e themi e ka ndëshkuar, edhe xhaxhai i tij ka qenë një prej elitës së Mekës. Edhe ai thotë atë shkoj ta marr hakun tënd. Ai thotë unë nuk kam ardhur për shpagim. Dhe nuk kam ardhur nëse dikush më ka godit, edhe tash unë 3-4 goditje. Nëse do shkonte bota me atë sistemin e shpagimit, e keqja dhe konfliktit nuk do të kishte marrë asnjëherë. Apo e përsëris ato që në fillim e konstatuam. Unë mendoj që inkuadrimi i organizimit jetës shoqërore, i koncepteve që po e themi ata që kanë qenë pari ose në krye të shtetit për ta instrumentalizuar ndonjë pikë të caktuar religjioze dhe e njëjta të fitoj, po e them, popularitet edhe në mas, me siguri kanë përdorur her pas her, po e themi kondita, regula, çështje të caktuara që janë thirrur si vlera fetare, por pa mos e specifikuar se është interpretimi i tyre. Sepse për ndryshe ne nuk do kishim kaq shumë llojshmëri botë kuptimesh. Pa diskutim them që baza kryesore është, si them, mëshira, është falja, është rehabilitimi i njeriut. Qëllimi është aty që njeriut t'i jepet një mundësi, kuptohet edhe ndëshkimi në bazë të së drejtës, çfarë parasheh ajo e drejtë është legjitime, aspekti juridik sigurisht. Juridik, por megjithatë në esencë nëse vetë Zoti e ka përmendur faljen si aktin e domosdoshëm që ja ka bërë vetes për t'i fal njerëzit, atëherë kjo pikpamje mendoj se reflekton edhe për shoqëritë që të marrin, po e them, nuk e di, apo të marrin pika të caktuara. Përderisa Zoti fal, pse njeriu mos fal. Ta ndërtojnë një shoqëri multikonfesionale, pse jo, multikulturore, apo nuk është ndonjë problem. Dhe bota ka pas kështu raste. Po një shoqëri si Maqedonia e Veriut ku kemi më shumë se një fe. Le të themi, si po funksionon? Ne kemi fen islame, është feja e krishter, kemi edhe sigurisht fe të tjera këtu, po. Metodist, ka disa koncepte. Arrim ne që të funksionojmë në harmoni? Dhe sa i përket veçanërisht, sepse e dim që ujërat u trazuan shumë në konfliktin e vitit 2001. Pas vitit 2001, duhej përpos që ta arrihej një paqe në aspektin e drejtësisë juridike dhe institucionale, duhej të qetësoheshin edhe ujërat në aspektin fetar, sepse mund themi që deri diku etnia po heste paralelisht edhe me atë ndjenjën fetare. Sot ku jemi dhe edhe sa punë kemi të bëjmë? Unë pajtohem që janë relativizuar gjërat, do thënë nuk është ajo tendencioziteti, do thënë ajo gatishmëria për ndonjë eskalim të caktuar, dhe nuk e shoh si ndonjë problem, po e themi, thelbësor. Apo, në momentin që unë e njoh tjetrin dhe ja njoh të drejtën e përcaktimit të tij,
për mua nuk duhet më për te kësaj të parashtroj problem diçka tjetër. Por e kuptoj se gjithmonë ekzistojnë elemente promovimesh më të mëdhaja, apo, do të thënë, sa më ndoshta në vende të caktuara edhe çështje ekzibicionesh, apo veprime që ndoshta për ta promovuar një vlerë individuale ose kolektive që e promovon ose e posedon një komunitet ose një shoqëri, një pjesë e shoqërisë, mendoj se aty fillojnë ato cikrimat. Po e them, për shembull çështjen e kryqjave, apo dikush pastaj këtë reflekton tek çështjet e minareve, apo dikush e reflekton tek ashtu, tek ezani, tek zëri. E keni parasysh, janë një sër gjërash që mund dikush të ndalet edhe të diskutojmë mbi këto. E tash nëse mund pyetën dikush, a janë këto ato primare për shkallën e religiozitetit të dikujt? Kjo prapë them është shumë individuale. Por nëse unë duhet të promovoj diçka, atëherë ky promovim bëhet më mirë përmes po e themi këtyre zbukurimeve ose këtyre formave të jashtme, që të cilat të njëjtat shoqërisë jo se nuk i japin, e keni parasysh, i japin një lloj si themi nxitje, një lloj eksitimi, kushtimisht po e them, si fjalë, por që ndodhen edhe në Maqedoninë e Veriut, pajtohemi ndodhen më shumë mes po e themi krishterëve ortodoks, që aktualisht janë komunitet po e themi më i madh, edhe muslimanëve. Do të thënë, për arsye se këto komunitete tjera nuk do të thotë se nuk ekzistojnë. Janë më të vogla, por definitivisht apo ti mund të llogaritish ndoshta edhe pjesën e ateistëve që deklarohen sepse është e drejtë e atyre, po edhe pjesën e krishterëve katolik ose metodist ose hebrejve edhe eventualisht të tjerëve. Në përgjithësi këto dy pole janë ato që e tash qëndrimet në pole, nëse e marrim nga ideologjitë politike, qëndrimet në pole detyrimisht prodhojnë kështu kushtimisht po e them tërkim. Apo, sepse unë jam brenda komunitetit tim, kjo është e njëjtë ne kur analizojmë paragjykimet. Thonë, pse britanezët që ishin në Indi e kishin problem ta kuptojnë realitetin e asaj shoqërie. Sepse thot, ata jetonin në kalat ose në kështjellat e tyre të bardha. Dhe ata nuk e vështirë që shikonin se çfarë ndodhte atje. Edhe në momentin që ne i ndërtojmë brenda nesh kalat tona të bardha, atëherë kemi problem për të parë dikë që është përtej saj. E po atëherë duhet të ndërtojmë më shumë ura dhe të heqim muret. Ta kuptojmë nevojën e tjetrit. E keni parasysh, sepse ndoshta nuk është shumë me këtë emision, por për mua ka vlerë, sepse empatia ndaj tjetrit. Eksakt. Do të thënë proceset psikologjike që kanë të bëjnë me inteligjencën emocionale. E tash, inteligjenca emocionale fillon me procesin empatik. Empatia çfarë do të thotë? Të kesh gatishmërinë ta kuptosh edhe pikpamjen e asaj se si ndjehet dikush në një proces të caktuar. Tani, kjo mendoj se do kishte relativizuar shumë çështje, të cilat thash rrinë në një lloj gatishmërie tendosëse her pas her, duke u manovruar me to edhe përmes mediave, duke u manovruar edhe përmes deklaratave, apo ne sot kemi një sër mediash edhe burimesh nga të cilat njerëzit mund të informohen, mos flasëm për rrjetet sociale që janë koncepti veçantë në vete, edhe të cilat si duket sot, për mendimin tim, ndoshta edhe ju e ndani të njëjtin mendim, 90% edhe jo pse, edhe më shumë e përbëjnë, po e them, shikueshmërinë e rrjetet sociale, sigurisht. Sigurisht, marrja e parë e informacionit gjithmonë është nëpërmjet rrjeteve sociale. Çfarë nevojash ka sot njeriu kur i kanë pyet, kanë thënë 5% janë përgjigjur se kanë nevojë për ajër, 4% për ujë, apo 1% po e themi për ushqim, dhe 90% kanë thonë për internet. Këto ja kanë përmbysurat
piramide në nevojave të Abraham Maslowit. Ne ashtu e interpretojmë në këtë kuptim. Profesor, këtë bisedë bashk me shumë kënaqësi do ta vazhdoja edhe shumë më gjatë, por koha kaq na premton. Faleminderit shumë për gjithë informacionet kaq të vyshme që na dhat në këtë podcast. Edhe për mua ishte kënaqësi dhe uroj të kemi kontribuar sadopak në atë çështjen e zgjidhjes. Apo sepse kur flitet për faljen ose kur flitet tash ne paramendojmë dhe imagjinojmë. Për shembull Shëbat e goditën Japoninë në 45-ën Hiroshimën edhe Nagasakin edhe u kthyn e bën marrëveshjen apo u pajtuan. Mos flas për shembull për luftën e dytë botërore me përmasa 57 milion njerëz kanë humbur jetën dhe përsëri u ndërtua një proces i paqes. Pra mund të themi që historia ka dëshmuar se pa falje nuk mund të ecësh para. Paqet janë primare, duhet të jenë, edhe duhet të jenë motivi bazë për shoqëritë për të ecë drejt të mirës, drejt gatishmërisë për ta kuptuar tjetrin. Për ta kuptuar tjetrin nuk do të folet e njëjta gjuhë. Se thuhet në psikologjinë e inteligjencës emocionale ne e përdorim, nuk kuptohen ata që e flasin të njëjtën gjuhë më mirë, por kuptohen ata që i ndajnë të njëjtat ndjenja. Kjo ishte shumë domethënëse. Ju falenderoj vërtet shumë. Lutem. Këtu do ta përmbyllim këtë pjesë të bisedës me mysafirin ton Musa Musaj, ndërsa më pas do të keni mundësinë të ndiqni edhe pjesën e dytë të intervistës me kolegen Kristina Atovska. Faleminderit. Добро вечер и од мене, како што најави колешката Еви Шкопи, во оваа епизода од подкастите за транзицијска правда, ќе имате прилика да го слушнете мислењето од двете најголеми, односно најдоминантни религии во нашата земја, може би и најдоминантната христијанството. Со мене во студиото е професор доктор и отец Милан Ѓорѓевиќ. Ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од овој серијал подкасти наменети на мирот. Вам ви благодарам за поканата и за честа што ја кажавте. Како што ви најавив, повикавме за да поразговараме за тоа каква е улогата на религијата во градење на мирот, особено во постконфликтни периоди. Ние се сеќаваме на 2001, пред тоа имаше и други балкански војни немири и конфликти, и сега сме оставени со последиците практично од тие конфликти. Пред се би сакала да прашам колку влијае религијата во враќањето на мирот кај народите во еден постконфликтен период? Вие ме подсетувате со оваа тема дека ние всушност живееме во постконфликтен период. Заради тоа што 2001 година, барем јас ја доживувам како многу далечна. И реално во прашање се 24 години од тогаш до сега, неполни 25 години, четвртина век, кои што се поминати од тогаш, и дури е зачудувачки фактот дека толку време од тој конфликт ние се уште се доживуваме себе си дека живееме во постконфликтно време. Конкретно христијанската вера, имајќи предвид незината фундаментална проповед за Бога и за Евангелието, како Евангелие, како вест, како добра, блага вест, која што го проповеда персонализираниот мир, кој што е имена самиот Бог. Имајќи го тоа предвид, христијанството секако дека има мисија и дека дел од собствено христијанската мисија е проповедта на мирот. Јас верувам дека во овие четвртина век православното христијанство, православната црква со сите официјални и неофицијални повици за ширење на мирот, и не само на ширење на мирот, туку на живење во мирот и споделување на искусениот мир, придонело за овој период да се изгради една култура на помирувањето, која што не би требала да биде нешто што ќе се ограничи на некој кус период после некаков конфликт, туку треба да биде една константа, нешто што ќе гради нашата култура
имајќи особено предвид дека станува збор за една култура која што содржи различни елементи. Денеска го користиме, веќе доволно време ги користиме тие изрази како мултиетнички, мултикултурен, мултирелигиски и така натаму. Така што верувам дека во еден таков контекст православната црковна проповед има одиграно една суштествена улога. Простувањето е еден од главните постулати на христијанството, а многу знаеме дека во некои состојби е навистина тешко да се стигне до моментот на простување. Која е улогата на религијата? Помогна ли религијата од 2001 до денес да им на луѓето психички да се подготват за тоа простување и за простувањето? Помогна ли религијата да простиме за она што се случувало во минато, кое за некого е далечно, за некого е блиско? Јас верувам дека особено последниве 2 децении ние се чувствуваме дека, па ќе речам, тој период во кој што траумите се уште активни е зад нас. Барем јас тоа така го доживувам. Имам чувство дека повеќето од нас сакаат да градат заедничко општество и му се радуваат на другиот. Ние сме си исклучително потребни едни на други. Кога велам едни на други, говорам за сите чинители во општеството, зборам за припадниците на различните религии, на различните етникуми. Ние си требаме едни на други. Тоа е нешто што нас не отсликува како култура историски. Зборувам сепак како професор по философска византологија, знаејќи историјата на Византиското царство, знаејќи историјата на Отоманската империја, ние зад себе си имаме милениумска империјална култура, која што во изминативе 100 и нешто години малку имаме подзаборавено. Таа империјална култура, говорам за повеќе различни империи кои што стојат зад нас, се темели точно на идејата за заедничкото сопостоење на различните културни, етнички, религиски групи, кои што многу често понекогаш биле идентификувани едни со други. Во Отоманската империја ние, например, го имаме така наречениот милетски систем, каде што концептот за идентитетот, за народот, односно за еден милет, бил идентификуван со припадноста кон една или друга религија. И во една таква средина, во една таква култура, особено се гради тоа чувство за заемната поврзаност и заемната зависност. Ние зависиме едни од други. Во таа смисла, доколку денеска се акцентира тој фундамент на традиционалната парадигма за соживотот во Македонија конкретно, ние можеме да се преоткриеме себе си не само како различни па и спротиставени страни и така натаму, зашто што ја не би се согласил дека сме спротиставени страни, некојаш се гради таква перцепција, ние можеме да се идентификуваме едни со други како ближни. Имаме една многу убава парабола, една многу убава преносна приказна во Евангелието, каде што еден човек кој што доаѓа кај Христос го прашува кој е мојот ближен. И Христос му дава пример. Вели, беше еднаш кај еден човек кој што го нападна Арами додека патувал некаде и останал повреден на патот. И тој човек припаѓал на избраниот старозаветен народ Божи. Поминал еден виден член на старозаветното општество, првосвештеник некој или некој свештеник, некој левит. Значи се тоа припадници на високите слоеви кои што се одликуваат со висок морал, нели и така натаму. И едниот и другиот го одминале. Прошол еден човек што припаѓал на друга религија, кој што бил самаријанин. И токму тој човек застанал и му помогнал на повредениот. И Христос прашува кој од овие тројца кои што помина на повредениот човек
е неговиот ближен. Секако оној кој што му помогнал. Не заради тоа што припаѓал кон неговата религија, туку заради тоа што покажал човечност и се покажал имено како некој ближен. Мислам дека ваквиот концепт за ближниот стои во фундаментот на нашата култура. И мислам дека идејата за другиот и за другоста треба да се замени со идејата за ближниот, заради тоа што ние сме си едни на други ближни. Независно од тоа на кој етникум припаѓаме или на која религија припаѓаме. На тој начин се гради заедничко општество. Дали религијата и транзицијската правда одат рамо до рамо или можеби така е само на хартија или идеолошки, но во реалноста тоа и не изгледа така? Јас верувам дека евангелската проповед може да действува комплементарно со тоа што го кажувате, заради тоа што она за што Евангелието се застапува е од една страна правдата, од друга страна љубовта и простувањето. И верувам дека тие две нешта стојат рака под рака. Од една страна треба да се исправи секоја неправда која што е направена, од друга страна, го имаме од една страна тој легалистички порив да се исправат неправдите, од друга страна ја имаме длабоко христијанската интуиција за тоа дека конечната правда е можна во Царството Божјо. И точно тоа уверување дека во Царството Божјо ќе се постигне конечната правдина, ни дава сила да можеме да простиме, да посакаме да се измириме со оној со кого што сме биле во некаков конфликт или недоразбирање. Тоа може да биде на план на овие поствоени искуства, но може да биде на план на нашето секојдневие, на нашиот секојдневен живот, на било каков конфликт кој што го имаме во животот. Заради тоа што не секогаш секоја правда ќе може да биде исправена во овој живот. Дури Светото писмо, ако земеме го читаме Стариот, Новиот Завет, ние ќе видиме дека не секогаш во реалниот живот кој што го живееме, успеваме да станеме сведоци на правдата во секој можен случај. И она што нам како верници, православни, христијани, ни дава сила да можеме да го љубиме ближниот, е точно таа идеја дека правдата е нешто што ќе биде постигнато, дали сега во овој живот, дали во идниот, и дека она што стои над правдата е љубовта, преку која што ние навистина се стекнуваме со тој вечен живот и со Царството Божјо. А тоа е љубов која што е посведочена од самиот Бог, за кого што исто така веруваме дека се воплотил, дека станал човек и дека му била направена неправда. На тоа што ние знаеме историјата за Христовото страдание, неговата смрт, но знаеме историјата за неговото воскресение и вознесение. И христијаните живеат во светлината на токму тоа уверување и точно тоа очекување на учеството наше во Христовото воскресение, кое што е надминување, конечно надминување на секоја неправда, во божествената љубов. Мирот е еден исклучително важен принцип и во религиска смисла на зборот, и ако гледаме и филозофски, но и практично, мирот е нешто ултимативно што на сите ни е потребно, дали како општество или како индивидуи, и мирот на душата. Па би сакала да ве прашам прашање кое што се однесува на ефектот од религиите, или како што споменав и претходно, сите верски објекти се полни. Сите верски лица и верски лидери проповедаат мир, зборуваат за мирот, го шират мирот. Меѓутоа во општеството имаме ситуации во кои што во моментот кога ќе ги напуштиме верските објекти, веднаш потоцна гледаме насилство, немили настани на улиците. Зошто е тоа така? Зошто луѓето овде не воспримаат таа порака за мирот како концепт? Докаде сме ние во исполнувањето на овие принципи за мир? Мирот е многу повеќе од некакво чувство или од некаков однос
помеѓу луѓето само. Секако дека го опфаќа и тоа. Но едно од имињата за Бога е токму Бог на мирот. Ние го сретнуваме тоа во Светото Писмо и да се биде во мирот или да се искуси мирот, тоа значи да се биде причасен, да се има мирот во себе си. Да се има мирот во себе си значи да го имаме Бога во себе си. Кога ние учествуваме на богослуженијата, ние не треба да бидеме формалисти кои што ритуално само ќе отидат на некоја богослужба и после тоа ќе отидат и ќе продолжат по старо, туку треба онаа благодат која што ќе ја стекнеме преку нашето учество во богослуженијата да ја задржиме во себе си. Во текот на целиот период понатаму до следното богослужение, до следната литургија. Ние христијаните веруваме дека на секоја литургија се причестуваме со самиот Христос, со телото и крвта Христова. И ние Бога на мирот го примаме во себе си. Што значи да го споделиме мирот со другите? Тоа значи едноставно да го посведочиме она што сами сме го искусили, да го посведочиме оној кој што самите сме го искусили. Литургискиот живот, православниот живот подразбира средба меѓу човекот и Бога. Таа средба ние треба да споделиме со другите луѓе. И тоа е мисијата на црквата. Прашање е колку ние сме доследни на тој мисионерски императив кој што ни е зададен како христијани. И нашата способност да го споделиме мирот или неспособност да го направиме тоа, слабост во тоа, ни покажува колкав е степенот на нашиот духовен раст, нашиот раст во христијанската вера. И колкав е според вас? Можете ли да го процените? Јас не би можел да измерам. Не би можел да кажам сега, немам единица мерка за споделување на мирот. Или пак не располагам со соодветни статистички податоци за да можам тоа да го направам. Но гледајќи ги општите состојби во нашето општество, од една страна верувам дека ние го посакуваме мирот. Ние сакаме да го имаме, ние сакаме да го споделиме, но истовремено имаме уште многу да направиме за да можеме тоа да го направиме на автентичен евангелски начин како што тоа ни го задава Евангелието. Може би еден критериум, еден од можните критериуми за тоа дали човек го има мирот во себе си или не, е да се запрашаме дали ние сакаме да бидеме со другиот. Дали ние сакаме да го прегрнеме другиот. Дали ние сакаме да седнеме со другиот, кој да е тој друг, и да го доживееме како ближен, да поминеме време со него, да споделиме искуства со него и едноставно да го љубиме како што Бог ни заповедал да го љубиме. Доколку нашиот одговор е позитивен, афирмативен на ова прашање, тога што е показател дека ние тој мир го имаме во себе си. А доколку е негативен, Тоа значи дека работиме на себе си. Да, како можеме да ја прошириме таа порака за мир или тоа чувство на мир кај секого што подоцна треба да се рефлектира секаде? Како православен свештеник и како теолог, верувам дека литургискиот живот е средиштето на нашето, зборам христијанско, православно постоење во овој свет и воопшто битисување. Учеството во литургијата, свесното учество во богослуженијата и разбирање на сите содржини на верата нам ни помага да можеме тој мир да го внесеме во себе си. Заради тоа што без разбирање на она што го веруваме, без разбирање на оние содржини кои што ние ги практикуваме, ние не можеме целосно да го посведочиме мирот околу себе си. Ние можеме ритуално да ја следиме верата, ние можеме да отидеме во црква, ние можеме да запалиме свеќе и тоа е убаво. Тоа е убаво, апсолутно. И тоа го прават огромен број граѓани кои подоцна кога ќе излезат од верскиот објект, но она не се што однесуваат. потребно е духовен раст. Нам ни е потребен духовен раст, нам ни е потребно
разбирање и доживување на верата, на пораката на верата, разбирање и доживување на мирот кој што ни доаѓа преку литургискиот, богослужбениот живот, молитвениот живот, за да можеме понатаму да го споделиме. Што е оно што може да се направи и како религија, и како верско лице, што уште треба да се направи за да се постигне една целосна хармонија во општеството и комплетно да заборавиме на било какви теми поврзани со вооружени конфликти или војни? Целосна хармонија во овој свет е веќе невозможна. Значи, било каква идеја дека ние може да создадеме некакво идеално општество, од христијанска гледна точка е утопична, па дури и опасна, заради тоа што Царството Божјо ние не можеме да го пренесеме на земјата. Ние Царството Божјо го предвкусуваме, го антиципираме пред се во литургијата. Литургијата е предвкус на Царството Божјо и тој предвкус ние понатаму го сведочиме ненаметливо на светот во кој што живееме. Ние не можеме да направиме програма за не знам каква општествена промена, како што тоа може да го прават други политички, социјални, идеолошки и така натаму чинители во општеството. Христијанството пред се темели врз сведоштво. Се сведочи она што е искусено. Се сведочи искусеното Царство Божјо. Нашата цел, ако треба да зацртаме некаква цел во смисла на ово што го кажавте, е колку што е можно поавтентично и поревносно да го извршуваме тоа сведоштво, да го правиме исклучително искрено, да се запрашаме самите себе си дали ние навистина го имаме искусено она што го сведочиме. Значи, акцентот би го ставил токму врз тоа. Од друга страна, од гледна точка на општеството, би издвоил една карактеристика на овој период во кој што живееме, а тоа е рамнодушноста. Мислам дека ни е потребно на сите, независно од тоа на која религија припаѓаме, на кој општествен слој му припаѓаме, етникум и така натаму, дека ни е потребно да ги разграничиме од една страна мирот, од друга страна рамнодушноста. Ние не треба да бидеме рамнодушни, заради тоа што мирот е дејствен. Мирот не значи пасивност. Мирот не значи не ни е грижа. Не може да кажеме не ни е грижа, нас не интересира само сопствениот интерес и секој го гледа својот интерес. Ние живееме последниве, не знам колку последниве неколку години, живееме во една длабока индивидуализација каде што буквално сопствениот интерес станува и сопственото сопствената живеачка и сопствените потреби стануваат врвно добро, а уште древните философи, зборам уште во антиката, ни кажуваат дека врвното добро не може да биде личното задоволство, заради тоа што ние сме суштества кои што живеат во заедница. Аристотел вели, човекот е зоон политикон, политичко битие. Некои современи православни теолози исто го користат старогрчкиот јазик и прават една паралела со Аристотел. Велат човекот е зоон којноникон. Којноникон значи битие кое што заедничари, кое што има потреба од заедница. И ние не можеме да се индивидуализираме до тој степен. Ние треба да се доживееме себе си како битија кои што живеат во заедница и доколку ние доживееме заедницата како дел од себе си, го доживееме другиот како ближен, а со тој како дел од себе си, ние нема веќе да бидеме рамнодушни. И за нешто што е многу важно кога разговараме за општествено помирување или за транзицијска правда, вие ги споменавте чинители во општеството се и политичките партии, кои не ги бие добар глас секаде на Балканот, ке изгенерализирам во овој случај, па во тој контекст би сакала и да ве прашам, бидејќи неретко се случува да се обидат да ги злоупотребат верските институции со оглед на фактот дека знаат колку верници имаат
овие религии. Дали се сеќавате на некој случај кога се обиделе политичките партии да ја злоупотребат или употребат религијата или верските лидери или институцијата црква за своји политички цели и како може да се одбраниме, како вие се браните од таа појава? Јас верувам дека во едно општество сите чинители, независно дали се политички, дали се религиски, дали се етнички, какви треба да содействуваат, водени од мотивите кои што претходно ги именував, нели со тој избиран назив заедничко добро. Кога индивидуалното, личното добро ќе се стави пред заедничкото добро, тогаш веќе имаме проблем. И ние тој проблем го распознаваме токму преку тоа дали некој се фокусира на заедничкото или на личното добро. Сите оние чинители кои што искрено се застапуваат за заедничкото добро, секако дека треба да бидат водечки во тој дијалошки процес во општеството. Ние многу често слушаме, посебно во Македонија, и тоа ме чуди со оглед на тоа дека сум живеел и во други средини, каде што таква поларизираност нема, а тоа е нагласување на секуларниот карактер на општеството, како извинување за тоа дека треба религиските заедници да се држат по страна од општествениот живот. Сме имале дебати околу веронауката, дебати околу можноста црквата или представници на црквата да се изразат или да се изјаснат по однос на едно, друго или трето општествено прашање. Тоа не треба да биде табу тема. Заради тоа што, како што кажав, она што ни припаѓа, како нешто што ни е заедничко сите, на сите луѓе, тоа именно тој архетип на зоон политикон. Ние не можеме да се изземеме од заедничкиот живот, ние не можеме да се изземеме од тоа да го кажеме сопственото мислење за тоа како сакаме општеството во кое што живееме да изгледа и да придонесеме сите заедно за него. Во таа смисла, доколку луѓето кои што им припаѓаат на верските заедници и оние кои што не им припаѓаат или припаѓаат на различни верски заедници, повторно се фокусираат врз она што е заедничко добро, тие ќе имаат капацитет да воспостават заеднички диалог. Отец Ѓурѓевиќ, за крај би сакала да ви поставам уште едно прашање. Ќе ви го поставам лично, бидејќи младите во последно време, младите се категорија кои можеби ги немаат искуствата од оние времиња, од друга страна го имаат бесот и ги имаат во глава раскажувањата од некои постари генерации, но генерално помладите генерации кои што сега доаѓаат главно се водени од бес и од можеби нема да претерам со терминот омраза, меѓутоа сакам да ве прашам, кога кај вас ќе дојде еден млад човек, тинејџер, и ќе видите дека е полн со омраза кон се што не е исто, што би му кажале за да му го промените мислењето или барем за да кажам за да го избркате тој бес? Што е оно што може да убеди еден млад човек дека бесот, насилството и омразата кон се што е различно не е тоа што треба да го води во животот, туку токму спротивното? Многу интересно, ама јас не можам да се сетам на пример на млад човек кој што ми дошол со такви помисли. Има општа појава кај луѓе кои што имаат проблем со регулирањето и менаџирањето на гневот. Ама тоа се секојдневни ситуации кои што луѓе велат се разгневувам кога возам или се разгневувам на работно место. Ама идејата дека доаѓаат луѓе, млади луѓе кои што би имале бес или омраз или анимозитет кон некаква заедница, право да ви кажам, јас немам. Можеби таков профил на луѓе доаѓале таму каде што служам јас, но мене тоа ми дава надеж. Заради тоа што јас не го гледам гневот и бесот, особено не како некоја колективна категорија, како некоја категорија која што е насочена од една група кон друга. Јас не го гледам присутен.
не гледам негово нагласено присуство. Ако се сетам на ситуацијата од пред 20 и повеќе години, мислам дека тоа беа многу погневни години отколку годините денес. Мислам дека искушението на генерацијата која што сега е во таа возраст, адолесцентска и или да речеме во раните 20 години од животот, мислам дека поголемиот проблем е рамнодушноста која што именував. Искушението да се бара лагоден и лесен живот со помалку труд. Мислам дека тоа се искушенијата на нашето време. Мислам дека идејата за гневот и за бесот како искушение колективно е нешто што во моментов не е толку актуелно како што било порано и тоа е нешто што во одредена смисла ме радува. Отец Ѓорѓевиќ, ви благодарам многу за овој разговор. Се надевам и за гледачите ќе биде овој религиски аспект доста корисен и му поможе би и убедителен во насока за воспоставување на еден навистина траен мир и трајна хармонија каква што ни е потребна на сите нас. Ви благодарам уште. Благодарам, ми беше задоволство. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следната епизода од овој подкаст Знаменет за транзицијска правда излегува следниот месец во март. Се гледаме повторно тогаш. Довидување од мене.